Alright guys, welcome back to our YouTube channel! Okay, bago tayo mag-start, mag-pray lang pa mo. Oren. Anak ka rin eh. Muna italtal. Tala nanong pray mo. Sana po, milakon ha. COVID-19 at saka po wala po na po yung sakit lalo ng tao. Saka po dapat po makauwi mo po si Gia. Saka po O yan, tinanong pray mo. sana po wala ko na po yung COVID-19. Ano kung wala po nga ng kanila po luluwa. Magkasakit. Para di lang Boy gab naman. Sana po, po. makapunta na kami. Bablang SM. tayo, diba? Bablang tayo, diba? Okay, yung challenge namin yan eh. Another challenge na ning English to Kapampangan Challenge! Okay. Mumunang word. Nano ing Kapampangan naning finger. Gama! Daliri. Taliri. Okay. Okay, next word. Nano ing Kapampangan naning chicken. Manok! Very good. Lupod pandayo. Okay. Next word. Nano ing Kapampangan naning arm. Gama! Very good. Nano ing Kapampangan naning house. Bale! Very good. Di ba yun? Wow! Nakakirong yun. Dalan! O, nano ing Kapampangan naning clothes. Malan. Very good. Nano ing Kapampangan naning hair. Buhok! Buwak. Buhok! Ba't buhok? Isda ba? Buwak. Buhok! Okay. Buhok! Nano ing Kapampangan naning teeth. Ipin! Iman! Okay. And the winner is Gab. Okay. Right. Okay, kanya ibat ni. Kananta na. Okay. Bisa na niya. Bali niyo po rin yung video. Salamat kami po kang Sir Mike ng Sinupan Singsing. Taglus mi po ini. Bye. Oh, mata na.